Haga Jingialehkai Indian Super League hapring ke Chennaian Persya eka Hyderabad. Haga ni ke Jingialehkai ke Hyderabad kalau khur ke 6 job. Hadin bagalala bat lim salit eka Chennaian Shabar na laying dai wailanot. Badia kan ke Shigol juga Hyderabad layo bentap haswa benkot ke Jingialehkai. Kata haga minit ke beprap kundai lengbau sajat pare. Haga Jingialehkai I-Legue hapring ke Mohbadan Persya eka 6 hari. Haba pai shikne ke Jingialehkai ke Mohbadan kalau khur ke 6 job hadin bagalala bat lim suk eka 6 hari halaying dalai lakawai. Baling bagai jing job ke Mohbadan kadang skam bat eka kerdan ke badingkong. Haga mit ya keng pon haga bagatam hadu prapon ya Riau Kashmir ke bawan kerdan ke baar. Haga wai bat ke Jingialehkai I-Legue ke bakam itanan bat ke deru ke North East Derby hapring ke Aizawl FC Persya eka Shillong Lajong FC. Haba pai shikne ke Jingialehkai ke Shillong Lajong kalau yo shwa bat ki jar nengkong haga minit ke baar pemiau lengbau rang lekai bekensai ujongka uprang ki buyam. Henry Day haga kelamit kata haga minit ke baprap huwei ke Aizawl FC kalau yo bentap ya ke gulpen ya kai lengba ke penalti balakan jat dolal bakinya. Badai haswa benkot ke Jingialehkai kata haga minit ke kentai peu plus sau ke Shillong Lajong kalau yo biang bentap ya ke gulpen tam lengbau damaj pang lendo ubrai sawai paru player bekensai jong ke Shillong Lajong. Badai lama gini ki gol ke Shillong Lajong kalau la berpelim ya ke Aizawl FC Shabar na laying ke lakawai. Badai lama gini ki live point ke Shillong Lajong haga sin ke benengkong kalau yo benkhur hadu kendai point haga Jingialehkai I-Legue tang haga wai ke samoi. Bad kaduna shipon ya ke Royal Waindo kabadai ke klub naga Jelang kabayo benkhur hadu live point haga Jingialehkai I-Legue haga samoi jong stem arah jar khatsan.